film počinje uvodom u priču. Ain su nova vrsta ljudi koji ne mogu da umru. Bez obzira koliko su teško povređeni, oni samo privremeno umiru i vraćaju se u život. Pre 26 godina, prvi Ain je otkriven u Južnoj Africi, do sada je u svetu identifikovano 46 Aina. Pre nekoliko dana, čoveka po imenu Kei Nagai slučajno je udario kamion i poginuo. Iznenađujuće, vratio se u život bez povrede, pa ga je vlada imenovala za Aina. Vlada odmah uzima Nagaja pod svoju zaštitu, ali se ispostavilo da vlada sprovodi eksperiment na uhvaćenom Ainu. Šef istraživačke laboratorije Jutosaki pokazuje vladi istraživanje koje je u toku. Ispostavilo se da Nagai ne zna da je Ain. Pre nego što se nesreća dogodila, živeo je normalnim životom kao stažista u univerzitetskoj bolnici u Tokiju. Iznenada, u laboratoriju su provalili teroristi, Sato i Tanaka, koji poznaje Tosaki i tvrdi da je došao da oduzme Nagaja. Stražari odmah dolaze da ih spreče. Stražari napadaju Satoa sa sredstvom za smirenje i uspevaju da ga puknu po ruci. Neočekivano seče ruku i nastavlja da se bori. Nedugo nakon što je ponovo upucan u ruku, ali ovoga puta se ubio. Ispostavilo se da je Sato Ain, jer se ponovo vraća u život, sada sa novom rukom. Nekoliko trenutaka kasnije, Sato oslobađa Nagaja i nastavlja da ubija istraživača. Nakon toga, on daje svoj pištolj Nagaju i kaže mu da ubije preostalog istraživača. Iznenađujuće, Nagai ga odbija, a onda mu Sato pokazuje primer. Zbog toga, Nagai ga puca i beži sa ostalim preživelima, dok se Sato ponovo vraća u život. Sato na kraju uspeva da ih sustigne i sada priziva stvorenje po imenu Crni duh. Sato ih napada sa stvorenjem, ali iznenada, Nagai nesvesno priziva svoje crnog duha da ih odbrani od napada. Oba stvorenja se sukobljavaju, a Nagai koristi priliku da pobegne. Sato na kraju uspeva da ga zaustavi, ali ovog puta Nagai koristi svoje stvorenje da ubije Sato i uspeva da pobegne. Bliži se sumrak i novinari stižu na lokaciju. Ispostavilo se da je Sato ovo planirao. On i Tanaka odlaze do reporterske lokacije i Ainu prenesu informacije o eksperimentu koji je urađen. Sato otkriva javnosti da je Ain i tvrdi da spasava drugog Aina, Tanaku, od vlade. Čak postavljaju snimak eksperimentisanja Tanake na internetu. Nakon toga, Sato zahteva građanska prava za Aine i posebnu oblast u kojoj će Ainovi živeti. Sledećeg dana, Nagai upoznaje staricu koja ga poziva u svoju kuću. Zatim prihvata ponudu i tamo se odmara. U bolnici, čuvar po imenu Izumi pita Nagajevu sestru, Eriku, gde se on nalazi. Iznenada je napao Tanakin crni duh, koji ima moć nevidljivosti. Ispostavilo se da je Tanaka ispred bolnice, a onda koristi stvorenje da uhvati Eriku, kako bi namamili Nagaja. Iznenađujuće, Izumi je Ain i odmah napada Tanakino stvorenje. Pošto je njegovo stvorenje slabije, kada je daleko, on dolazi u bolnicu. Nedugo zatim stiže Tanaka, ali Eriko je već okružena mnogim ljudima, pa odlučuje da se vrati u Sato. Na konferenciji, Tosaki odgovara Satou. On odbacuje njihovu izjavu i takođe tvrdi da je snimak izmišljen. U međuvremenu, Nagai pomaže starici. Nedugo zatim čuje vest da je njena sestra napadnuta. Zbog toga odmah odlazi u bolnicu. Tamo sreće Eriku na krovu. Kaže Erici da tamo nije bezbedna, pa odlučuje da je dovede kod starice. Sledećeg dana on trenira i pokušava da kontroliše stvorenje koje ima. U međuvremenu, Sato odgovara vladi i javnosti. On kaže da su odlučili da pribegnu sili i da će uništiti Ministarstvo zdravlja koje vodi istraživačku laboratoriju. On saopštava predstojeći datum i takođe poziva Aina koji se još uvek krije da se bori sa njima. Najavljenog dana primećena je policija koja čuva područje. Ministar je u zgradi i kaže da se ništa neće dogoditi. Iznenada, avion udara u zgradu. Ispostavilo se da je Sato u avionu dok Tanaka donosi svoju opremu pomoću drona. Došli su i neki ljudi da podrže Sato iz objave. Nedugo zatim, Sato su opkolile policijske snage. On biva upucan i umire, ali policija puca na njega pre nego što se vrati, tako da Sato ne može da vaskrsne. Tanaka ih zatim puca iz snajperske puške, dozvoljavajući Satou da se oslobodi. Sato na kraju uspeva da pobedi svu policiju koristeći svoju Ain moć. Nakon toga traži od vlade da za 20 dana preda Tokio, inače će ceo Tokio poprskati toksičnim gasom, najefikasnijim načinom da se ubije velika količina ljudi. U međuvremenu, Nagai i njegova sestra beže iz staričine kuće jer seljani primećuju da je Nagai Ain. Nekoliko dana kasnije,
Tosaki kontaktira Satoa i nudi mu severni Hokkaido. Ali pošto zahteva Tokio, on odbija ponudu. Na putu kući, Tosaki primećuje da ga je Nagai čekao. Nagai nudi Tosakiju svoju pomoć da spreči Satov napad, ali zauzvrat, vlada mora uzeti njegovu sestru pod zaštitu vlade i promeniti identitet. Tosaki prihvata ponudu, a onda počinju da planiraju svoju strategiju. Sa druge strane, Sato i njegovi ljudi se pripremaju za napade, ispada da je Tanaka proveo 2 godine kao zamorac, a Sato 20 godina kao zamorac, to je razlog zašto toliko mrze ljude. Na dan napada, Sato počinje napad tako što se jedan od Satovih ljudi infiltrira u zgradu u kojoj se nalazi toksični ga. Uspeva da upadne u sistem vlasti. Tanaka i ostali tada hrabro upadaju i uspevaju da utrče u izlaz u slučaju opasnosti da bi otišli gore gde se nalazi gas. Nedugo zatim, Tosaki uspeva da uhvati hakera. Tanaka stiže do sobe u kojoj se nalazi gas. Odjednom ih crna magla okružuje iz otvora. Ispostavilo se da crnu maglu proizvodi Nagai. Zbog ove crne magle ne vide baš dobro, jer kroz nju može da vidi samo drugi Ain. Ovom prilikom, policija uspeva da umiri Tanaku i ostale. U međuvremenu, Tanaka stiže do mesta za odlaganje drva. Tamo ulazi u sekač drva i neočekivano ustaje u zgradu. Ispostavilo se da je prethodno posekao ruku, a Tanaka je doneo ruku sa sobom. Šokirani ovim, Nagai i policija ponovo koriste istu taktiku i on biva pogođen tabletom za smirenje. Kada mu neko priđe, on se budi i ispostavilo se da koristi svoje stvorenje da ga zaštiti. Zatim ubija ostatak čuvara. Nakon toga oslobađa zarobljenog Tanaku. Zatim uzimaju toksični gas. Sato zatim odlazi na vrh zgrade i obaveštava Nagaja da dođe tamo. Bez sumnje ide na vrh i uspeva da oduzme gas. Zatim se i oni i njihova bića bore jedni protiv drugih. Na drugoj strani, Tosaki sreće Tanaku i on odmah napada Tosakija sa svojim stvorenjem. Iznenada dolazi Izumi i pomaže Tosakiju da ne bude ubijen. Njihovo stvorenje se tada bori jedno protiv drugog, a oba vlasnika se takođe sukobljavaju. Tanaka uspeva da satera Izumija u ćošak, dok iznenada dolazi Tosaki i ubode ga lekom za smirenje. Zbog toga uspevaju da pobede Tanaku, pošto se onesvesti od tableta za smirenje. Vraćajući se na Nagai i Sato, epska bitka se nastavlja. Sato je takođe veoma impresioniran njime, pošto je njegov rast tako brz za samo nekoliko nedelja. Nagai uspeva da ga upuca sredstvom za smirenje, ali uz razmenu jedne ruke. Sato se onesvesti, ali nažalost njegovo stvorenje nije, i odmah ubije Satoa, a onda se ponovo vrati. Kada se Sato sprema da ubije Nagaija, iznenada grupa policajaca dolazi sa krova i napada Sato pištoljem za soboj. Nagai tada drži Sato i obojicu ih je zamrzla policija. Policija potom uništava obojicu, sakuplja delove tela onemogućavajući im da se regenerišu. Na kraju filma, Tosaki krši obećanje dato Nagaiju, zbog njegovih viših zahteva. Odjednom, Nagaiva ruka koja je ranije bila odsečena počinje da se regeneriše i ponovo vraća Nagaija u život. Nakon toga izlazi sa vrha zgrade i beži. Ako želite da podržite moj rad, ostavite like, subscribeujte se i uključite zvonce obaveštenja kako ne biste propustili film. Hvala vam na podršci, vidimo se u sledećem videu.